nyome to musacha obo mukungu umusacha yene mukungura bakunyo musacha nabo mbaro bakunyo no musacha imigomba nyoma ina sobwenge umusacha nanyomete mukungu unere narobono kigera bita kireko boigo igo no musacha unyomete babelira hamo for some time lakini asinyangi bakulika umusubati weds umusacha na bongo renge njeyo lakini arerete gukora ego kwaringe bube no naringe bube tajiga kolengana munita kireko batonarete no mukungu konyomo musacha lakini ariko kwa igunga gi munatonarete umusacha konyomo umusacha konyomo mukungu yekine egete kya somebody wed somebody I think asnali wakero genso sana okay te ato ende story banyo story be kwanere bono omukungu oyo ekeromete no musacha oye baigwana ine sana basikaine lakini egaikande katika bere kubagenderete no bugima banyorire umwana oyomo umusacho yagahonchoka ngora igo akabali ngangu agatwara mipango ya kando kiasi nabwo ateroli litangwenyo eroli yaye kabage komokonya kuimubika mipango yaye ya kando na kuira asata gete igali ya personal car ekaingia mukaye taramanya genteke lakini ri tukirime mbega cheka mwaka nga umusacho w'ibintu gitimbira kare gukora birigana iga bantu baragukoba hakuna kubuguria ateba no musacho ni mwanje titimokagere tibo tiganchake uchunguzi yane pole pole ngora akachaka uchunguzi yae pole finally akachaka nyora maene umusacho ni linga ngware yake lakini taimono kolengana na research yaye bunaye korete bono akachaka mubulia umusacho akamatebia my darling mbiyole biyamono ngakibono kwa basikuisia matukaye ngakiole ngayambu yande okolengereri sana ngakinte to bwito bwe tagete kolengereri mono tagete ko jinje kamulina kamutiga bono mpango wa kando agachaka tebyo mwako yoli tukelimonga musajo yoli tukelimonga muntu naro ngakerete simiga igatima itiga kini tante betirieta no muswati olenge kente gakugo musajo tejitio kibwati senje na konyobuli una mokaye kalengera mokayo agete so what happened lituke limo umusacho yakaimuka tima tinga muika kiochete muiko akagenda akarangeli mukaya akamuikaransinze ikaransa akamutai my darling you know what na abeire nkogosa sana na atwalire mipango ya kande menyogire menge sana akibwata gweka taraburigo bono ochire goteba mo kuru tima singo bono no borori yako I don't know table bono bintu motion bekare table kabisa tajitu atianga explain yaye what happened umoja kama tena atwalire menyogiro gaigachi mipango ya kando kunywande konya marubo bisi tomanyetia ino egali ya nabakungu ba belire ime bakibiro kubyagotire yusi mukaya muligirire takwale dinonya sentiment ya nyega nyegi yes mukaya muligirire timose what happened mukaya kama tabi nimekusikia sasa umebadilika na bairo muntu sasa yango tabi nchobona na change ripi na bairo muntu moyia bitino sembinkonye ni yakale tigaete wacha tukange ya ni bonara saliri lakini rende teba mangana toigwana ine kumbe umusubati yime yae no muliro gwoka muliro gwegetamo tebe binte bibiko mosoda tabiko mosoda bitete kumutiajora akalemereria agakira musajo litukele bakaimuka ngakenda bali sabali mukaena ali nite gali bakalina iga bakaikasigite gali bakarate ni gali yake musaja katenga tianda tini gali gaiga nda kendo kana iga na iranire dio musaja ke gali meno mukungu agaika agashaka kogenda guchiusi na maguru mukaye akeiga musaja lira ne gali makurangiri mukungu anjuli ne gali ande wewe achana na mimi kumbe kwenye utigire simi yaye gali me umupango wa kando yo mwakire ekagero mukungu ali akamizbf bona agasongo yote atatia na lilo tiangene na maguru usubati lio ageta agakero mungwano lisi minaende wataide okay mukungula rwandikira tokwane kai kara mwakorenge nje kieke menyo mwaji mwakora basaliga mukungu akarabu gatesi kurangiri mukungu lya soero lime mukungu lya kamatebi gwe no twale gali bono nditika ndige ntogo sana na twatiganire otherwise yebo nto isaini kende musajo lya gakie gali ngoro manyete gapima ni musubati lya agaka gaeta iguru gaka gaeta iguru gaki keraeta iguru agakunibuli kibosia kanda kaira rivasi nanda gaeta iguru nanda kamenda nanda gaeta iguru one of my problem is omusacho ye kera akora bonga ya chiete mwa serikali irete gose
kikiagereta agakora iga Gusindo chachita keruta. bisibwa bwonse bono ngochinchia guchi maybe gari yake tete agatebanga nkiago behavior na amwire gutige bintu ebi na mweresire akabwata nobororo maybe No musubati ojo no karate kama yaka. genta korete ne gente Karate kama yaka. Esimi yaki rumu kungori si video yo manyene musacha burungi. Uriyo kumatebita ya nata kete no mukaka ndeke tukukura nere. tegole ngeko ni aro Akaruta simi akasoka. Igo mupango wa kando jo konyoro tigire. Na kyo mukungu atake jiku. no montra ba gwake simi ne bantu mabwate chinamba untabara gwake simi utari nacha nere data ndage tukwa nebintu bibere bioka osekemo ekyuda te contempt gomoga no Tete kwa matemo asomo sacho tagite komenya buya na mukaye ndage tonte bintu bibera goko atakira gokora bioka Ase, tokora omo magazi sacha? asomo sacha otagite komenya buya na mukaye be available bibere bioka ndage Bibere. kabo for your wife for your wife Number two, physically okororekana kabo asemukao number 2 amba ibere recognize bunango naende mo affect yani lakini atebe mo Amaga. mo recognizing anoare naende she's your wife bantu balenga ba recognize abangina babonga this is my wife Njeti ngoriko kana yaro moje. even nonye ninjira babasebeti asizimi gaki kotogokora okorikoganize inchera kikogokorwa post ya se mitano no I'm not talking about posting I'm not talking about posting Yes. recognizing means inga nonye nekre kwa umiranire no muntu ndo tagete wakere simisika ukuricognize bado nga nobwata mukungu nyomba na tabo igo onde bwensi otebyaye baba igo onde bwensi wamete nimbuato mbo onde bwensi otagete gokobeka Kwenaria. motebi mundu naro uwezungi motebi nata Nimbwato. njaba Motebi mbuyana imbi yale musike na inje tinambekana timbuga tinguru I want to be available lakini now the point number 1 tobuga tiki lakini now the point number 1 laki and now the point number 1 iga Yes. I want to be available because ingo so I think of available point number 1 yanate banga be available for your woman recognize recognize nyore gazeti yao ya taifa leo bwe manya yo mananda manga sinchira yo wikirana enyorenga seti ya The Daily Nation it's Friday we manya mange nabo igo mwacho hotel nabo subscribe bantu yaba subscribe by the way yes channel yetu ya YouTube Yes. KCFM 94.1 ayonse nabo ko yanyora roro mwancho nabo motegereri iga se page yetu ya Facebook ikoro KCFM 94.1 ensemeli ya Twitter @KCFM Instagram @KC_FM na ndi nyora botambe ngo wa mazeti go cha live live ensemeli ya Facebook torona tobegeta una soko Facebook imo na YouTube geti bali live. tigatwa bategereria update garinga Yes. ndoche mubere unyagosira mwa ikibaki yes polini bwegari kuru Lee Funeral Home Right. batego chake sabali go State House yes elinde egoche gukora umurobiri bo ngate ku State House ngo bakogenda gukia segiti kya Nyayo Stadium asa banajeshi bagutara namaguru yes in fact abantu mbarochenjera mo yakora the same Right, thing is going to happen right elinde torrenga na kiamana ko bia mono sana Stacy Miruka ali standby na gaseru gichigo soli na bagosa asante sana Ngai mwantika mwareko ngakende ndara akira lero ni tukoria lero. baraterekanize Jessico bunakoretwo acuri na Kisi FM imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse Jessico bunakoretwo acuri na Kisi FM imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse Jessico